tau I roto I te Iwi Chairs. Ai, mea nui te hui. Engari ngā mahi o muri mai, ngā mahi o mua mai, o te hui. Kei reira te tino kiko o ngā Iwi Chairs Forum. E whānui te I e te hiwa te whakapōrearea I ngā manatu. I e te hiwa te whakapātaritari I ngā manatu o te kāwanatanga. Engari, no roto o ngātau, e kite ana ngā hua mai ngā mahi o muri mai. O mō koutou manoa o mō tātou manoa tāne kairi whanau revitalisation. Auni ui Singularly, we're probably not as strong as we should be. Collectively, that's where our strength lies. And I think if we think about the puhiri this morning, for all those iwi across the motu coming together, if you think about the collective strength and power that sits behind all of those iwi entities, we've got to stand on our own 2 feet at some point.